السلام علیکم گلین چاروں کو وجداروں کا ہر کو جائیں ہر اندو دھمگائیں وشو جوڑو سلامت باتیں وشیاں جمر شمسرا ساحل و ساچاں باتاں گلین چاروں کو وجداروں کا ہمیں رنگین دابا مرچی پدا ماں ہوتی چینل چھوڑے توارے تو کا یک نوکے نوارے آرتاو آئی اشمدے ماں پیش کنی بلے نوارا پیش کنا استاری اگر شما میں چینل چھوڑے توارے تو کا نو کتے اور میں چینل علمیہ سبسکرائب بکنی وہ یہ نوار سرا گھنٹی یہ نوار سرا لائکی ہم بجنی میں بندات کنے وتی مرچی گی نوارا میں نوارے ٹائٹل ہیں استاد نصیر احمد پسنی والا کہ آئی آواتی پیت بند یعنی کہ البم نمبر 18 آئیے نامہ خریاب شنگو تالان کتگا بیم سی فردکنا انو مغب جنی کہ استاد صوت کجام بیتگا استاد شاعر کجام استاد صوتیں ماہ ماہ خانہ نور شاعر بتا بہار علی گوور دیگه یک صوتے چم کر یا بنت شاعر بتا مبارک قاضی اور دیگه یک صوتے منی سمو منی زرد قرار شاعر بتا ساجد نور اور دیگه یک صوتے دلا تئیت رانگانی شاعر بتا عبداللہ راہی اور دیگه یک صوتے پدا بچکند مشکل شاعر بتا ارشاد پرواز اور دیگه یک صوتے بیا ساحت ترارا چارا شاعر بتا عبدالعزیز دیگه یک صوتے کہے گو شیت درو سرگر شاعر بتا مومن معراج دیگه یک صوتے او بے وفا بے زبان شاعر بتا ظفر دوست و دیگه یک صوتے ترانگے موسمہ شاعر بتا زبیر مختار و دیگه یک صوتے منا مگوش دیوانہ شاعر بتا ظہور راج گلین چاروں کا شی زیمر خار بیتا ظہور خان زیبی بینجو استاد رسول بخش پریدہ کتا ریکارڈنگ شاداب اسٹوڈیو صدر کراچیہ کتگی اور ریکارڈ اس آئیے بتا رضوان راجو بتگر حسین ہیرو سر و سوج مراد علی ردکار سجاد چانڈیو گلین چاروں کو گجداروں کا اگر شمارا جوڑے نواران سا سرپدی لوٹی اور میں چینل سبسکرائب بکنی اور ماں مرچی قبجہ استاد نصیر البم نمبر 18 سرا یعنی کہ آئیے نامہ خریاب شنگو تالان کتگا بیم سی پروڈکشن ہر کو جائیں ہر اندو دمگائیں سلامت بات